Puno puta do sada ste me pitali o mojim akvarijima u studiju. U nekim prezentacijama oni su se djelomično vidjeli i to vas je očito zainteresiralo. Nikad nisam puno pisao o njima, nikad nisam ih prezentirao na neki poseban način, a u stvari oni su vjerojatno jedan od najvećih izvora nekakvog mog znanja o ponašanju naših riba, mojih riba koje najviše volim i najviše lovim. Ribe u akvarijskim uvjetima proučavam i promatram sigurno već više od 30 godina. Strahovito puno sam naučio o ponašanju šarana, o ponašanju štuka, pastirskih grgeća, soma, ali ono što me najviše uvijek intrigiralo, ponašanje grabežljivaca, interakcija grabežljivaca u našim vodama. Kako se ponaša štuka uz pastirske grgeće, kako se pastirski grgeći ponašaju uz naše grgeće, kako se štuka ponaša uz soma, kako se som ponaša uz pastirske grgeće. Upravo ta interakcija različitih grabežljivaca unutar jednog prostora. Znači, ovi akvariji, svaki od njih ima po 1000 litara. Znači, da su veći ja bi volio, ali znači potpuno su dovoljni za jedno ovakvo proučavanje do određene veličine riba koje mogu dosegnuti, a da se normalno ponašaju u takvom jednom prostoru. Znači, tih dana kada sam ja počeo proučavati ribe u akvarijskim uvjetima, gledati kako napada štuka svoj plijen, kako napada grgeć, pastirski grgeć, kako napada som svoj plijen. U to vrijeme, naravno, niti literature nikakve nije bilo, jer iz novina, naravno, takav napad nisam mogao vidjeti, kao iz bilo kojih magazina i časopisa, a u to vrijeme, naravno, YouTube-a nije postojalo. Ribolovni filmovi bili su inozemni, bilo ih je vrlo teško nabaviti i ja to nisam imao, naravno, gdje vidjeti. Znači, nije kao današnje vrijeme gdje je sve dostupno, gdje je svakom ribolovcu koji se da malo truda na YouTube-u dostupno sve. Od napada grabežljivca na svoj plijen, od napada grabežljivca na varalice. Znači, ja nisam imao te mogućnosti, nisam to mogao vidjeti na YouTube-u, nisam to mogao nigdje vidjeti prezentirano, osim u svojim akvarijima. I to sam, naravno, ta svoja saznanja iskoristio najbolje što sam mogao u svojim ribolovima. A kroz te ribolove, kroz snimanje filmova, kroz to stečeno znanje iz ovih akvarija, ja sam lovio ribe i pokušao to prenositi vama. Čak niti ne znam koji bi period u svim tim godinama posebno istaknuo. To je toliko saznanja koje sam ja dobio promatrajući ove ribe, živeći praktički sa njima 24 sata dnevno, da je to neopisivo. Nažalost, nikad nisam zapisivao nekakva svoja viđenja, nekakva svoja razmišljanja toga što sam doživio uz te akvarije, a toga je nebrojeno. Naravno, sve sam to pamtio, sve je to tu negdje pohranjeno, ali mogao sam napisati knjige i knjige upravo o saznanjima koje sam stekao na ovaj način.
ova postava riba sada u akvarijima čak nešto govori. Evo, nešto što se recimo može zaključiti ovako na prvi pogled ko imalo nešto zna o ribama. U jednom akvariju je pastirski grgeć sa našim grgećima, a u drugom akvariju je pastirski grgeć koji je sam. Zašto ova dva pastirska grgeća nisu zajedno? Upravo zato što su oni totalno teritorijalne ribe. Svaki ima svoj teritorij. Kad bi sad pastirskog grgeća iz ovog akvarija prebacio u onaj akvarij, došlo bi do teške borbe. Borba do smrti. I pretpostavljam da bi pobjednik bio onaj u čiji bi akvarij bio prebačen drugi pastirski grgeć. Čak neovisno o veličini, kad bi onog većeg, 3,5-godišnjaka, ovog 3,5-godišnjaka, manjeg, ajmo početi tako, manjeg 3,5-godišnjaka prebacio kod ovog 4,5-godišnjaka, ovaj 4,5-godišnjak bi ga ubio. S vremenom, znači ne ide to odjednom, danima bi ga maltretirao, dok ovaj ne bi prestao uzimati hranu i jednostavno bi uginuo. Kad bi se dogodilo obrnuto, po nekim prijašnjim saznanjima, kad bi ovog većeg basa prebacio u ovaj akvarij sa ovim manjim basem, ovaj manji bas, čiji je to teritorij, napravio bi upravo isto kao i taj veliki. Znači njegova veličina ne bi ga spasila od agresivnosti ovog godinu dana mlađeg basa. Ovaj veliki bi isto tako s vremenom završio bez hrane, maltretiran od tog malog i najvjerojatnije uginuo. Naravno, u ovim akvarijima, sad sam vam rekao samo na brzinu nešto što mi je palo na pamet, da vidite koliko toga se da zaključiti samo iz jednog pogleda. Sad zamislite gledajući sve te godine, mijenjajući različite grabežljivce u ovim uvjetima, gledajući kako se ponašaju, šta sam sve uspio saznati. Zaista strahovito. To mi je strahovito puno pomoglo u mojim ribolovima, u uspjehu mojih ribolova. Ova postava sada upravo u akvarijima, znači, koju stalno spominjem pošto je iza mene. Znači, pogotovo ovaj akvarij, gdje je jedan pastirski grgeć i gdje su naši domaći grgeći, me strahovito zaintrigirao. I njih proučavam već 2,5 godine, znači od kad su bili vrlo mali. Tu sam zaista puno toga naučio, ali naravno to je nemoguće sve ispričati. Znači ajmo još jednu recimo činjenicu koja je strahovito onako recimo važna. Ovaj pastirski grgeć je šef u akvariju, ali naši domaći grgeći žive sa njim normalno. Oni se ponašaju na svoj način,
kao ribe jata, a on se ponaša na svoj način kao samac, teritorijalac i taj akvarij smatra samo svojim prostorom. Mada ih je sa njima praktički podijelio po pola. On ulazi malo tamo na njihov dio, kao što je upravo i sada, ali oni baš na dio akvarija gdje je on, to je ovaj koji je sad iza mene, baš samo tako i ne smiju ući. Tu ima toliko zanimljivosti koje bi mogao pričati. Kao što sam i rekao, mogao sam knjiga i knjiga o tome napisati. Ali evo, vi malo uživajte sada u par scena koje sam pripremio za ovu prezentaciju kratku o akvarijima, kad ste već pitali za njih, da vidite kako to izgleda, a i bit će još tih snimaka koje nađem, koje ću upotrijebiti u ovoj prezentaciji, da vidite malo šta sam radio i prije. Zaista jedno posebno iskustvo, zaista nešto iz čega sam naučio puno i sa čim sam presretan. Jednostavno je lijepo živjeti okružen onim što voliš. A ja zaista volim ribe, zaista volim prirodu, zbog toga ih čuvam, čuvajte ih i vi.